Dobro, večeras prvo hoću da pohvalim naše muzičare, stvarno uživam u vašoj muzici svako jutro i svako večer, sjajni ste. Pozivam da dođete u Bosnu kad god se ukaže prilika. Dobro, ne znam vi koji sjedite tamo s ove strane, nećete možda vidjeti dobro sliku, a ponovo ćemo se baviti Rembrandtovom slikom, a imat ćete i vi neke zadatke da uočite na slici. Pa možda kad budemo prešli na sliku, prebacite se možda na ovu stranu. Jedna učiteljica pričala je svojim đacima priču o izgubljenom sinu. Ona im je pričala o sinovom povratku kući, o očevom zagrljaju, o ocu koji je stavio prsten na ruku izgubljenog sina, o ocu koji mu je obukao novo odijelo, stavio sandale na noge, o ocu koji je zaklao ugojeno tele da se napravi proslava za sina i o starijem bratu koji se ljutio i nije želio da uđe na proslavu. I onda je učiteljica pitala đake, dječaci i djevojčice, da li možete da mi kažete ko nije bio sretan zato što se mlađi sin vratio kući? I onda jedan dječak podigao ruku i rekao, ja znam, ugojeno tele. Ugojeno tele nije bilo sretno što se mlađi sin vratio kući. Ali nažalost još neko nije bio sretan. Stari brat nije bio sretan. Hajde da ponovo pogledamo Rembrandtovu sliku. Kao što sam jučer rekao, na ovoj slici u centru slike se nalazi otac i izgubljeni sin. Ali tu sa strane slike se nalaze 4 posmatrača. I ne vide se baš dobro večeras na ovoj našoj slici. Gore u lijevom gornjem uglu postoji još jedan posmatrač, jedna gospođa koja se sad baš najbolje ne vidi. Od ta 4 posmatrača, glavni lik ili glavni posmatrač je u stvari stari brat koji stoji sa desne strane oca i mlađeg brata. Ajde ovako malo da zajedno razgovaramo. Pokušajte vi da mi opišete kako vam izgleda stari brat na ovoj slici. Namrgođen je, rezervisan je. Kako još izgleda? Nije baš srećan. Nije baš srećan. Analitički razmišlja. Analitički razmišlja ono što se dešava ispred njega. Jel imate još neku ideju? Ocjenjujući. Aha, ocjenjuje ono ispred njega što se... Ocjenjujući, kao da podcenjuje. Procjenjuje. Aha, dobro. Da, na ovoj slici ga vidimo i kako je onako prilično ljut. Vidi se da je bogat. Dobro. Samo on ima svjetlo na licu, ove druge nemaju. Dobro, on ima svjetlo na licu, ovi ostali posmatrači nemaju svjetla na licu. Malo ćemo kasnije govoriti o tome. Za Rembrandta je ovo jako važna tema kontrasta svjetla i tame. Gleda u oca, ali bez radosti, ne prilazi bratu, ne smije se, ne izražava dobrodošlicu, jednostavno stoji pokraj platforme, rezervisan, ne želi da priđe. Način na koji je Rembrandt oslikao starijeg brata pokazuje ga kao veoma sličnom ocu. Sad hoću da vi pronađete koje su sličnosti ovog starijeg brata sa ocem, a koje su razlike. U čemu je stariji brat sličan ocu? Znači, obojica imaju ove dugačke crvene ogrtače. Otac ima bolu glavu, a ovo ništa može. Izvini, nisam te čuo. Otac nema ništa na glavi, a ovo nešto nosi sin, stari sin. Dobro, otac nema ništa na... To je razlika. Aj prvo sličnosti. Obojica imaju brade. Imaju i kosu. I neko od vas spomenuo već, na licu obojice se vidi svjetlo. U tome je njihova sličnost. Ajde sad da kažemo u čemu su razlike između oca i starijeg brata. Ruke, ovo se zatvara.
Dobro. Kako izgledaju očeve ruke? Kao da blagosiljaju. Očeve ruke blagosiljaju, naslonjene na ramena mlađeg brata. Kako izgledaju ruke starijeg brata? Nije spreman da ga prihvati. Skrštene ruke. Nema želje za prihvatanjem. Nema srdačnosti. Koje su još razlike? Pa otac se predstavlja veoma topao. Sin je iskroven, a otac je nekako sađen. Otac grli sina, a brat... Dobro, otac se saginje da zagrli svog sina. Stariji brat stoji kruto, uspravno. Isto se na njegovoj razini, što je jako bitno. Otac se spušta sinu koji kleči, hoće da bude sluga. Stari brat stoji uspravno. Kod starih brata nema i milosti. Stari brat nema milosti, nema saosjećanja. Očevo grtač, malo smo rekli da imaju sličnu odjeću, ali pogledajte, očevo grtač je širok, pozivajući, dok ogrtač starijeg sina nekako visi na njegovom tijelu. Nema tu širinu kao očevo grtač. I konačno dođemo do svjetla. Kako izgleda svjetlo na očevom licu i kako izgleda svjetlo na licu starijeg brata? Sliku gledajte, ne u mene. Postoji svjetlo na licima obojice. Kaj tatko te jako sino te... Direktno svetlo i pozicijski sa strane. Svjetlo sa očevog lica se prenosi na mlađeg brata. Širi se, dok je svjetlo na licu starijeg brata hladno i skupljeno, samo na njegovo lice. I njegova čitava figura u stvari stoji u mraku. Nema svjetla tu gdje on stoji. Dobro, ajde sad da se vratimo na priču. Da odgovorimo na pitanje zašto stariji brat nije sretan? Zašto je ljut? Hajde da ukratko ponovimo ono što smo juče već rekli. Mlađi brat je pljunuo ocu u lice. Mlađi brat je kazao ocu, više bih volio da si mrtav. Uzeo je dio svog našledstva, otišao u daljnu zemlju. Potrošio sve što je imao, spao na najniže moguće kući. Shvatio da je u problemu. Molio oca za oproštaj. I konačno kad se vratio kući, naišao je na nevjerovatnu ljubav oca. Oca koji ga nije kritikovao, oca koji ga nije osudio, oca koji mu daje najbolje poklone, koji mu je obukao novo odijelo, dao mu sandale na noge, prste na ruku i oca koji konačno pravi veliku proslavu, kolje ugojeno tele, zove čitavo selo da dođe na proslavu, da se raduju, da pjevaju, da igraju, zato što je njegov sin vratio se kući. U cijeloj toj priči do sada nema starijeg brata. Vjerovatno stariji brat nije bio u kući. Stariji brat je bio negdje na njivi. Naporno je radio. Cijeli dan je radio na njivi. I konačno navečer, umoran, vraća se svojoj kući i čuje neku neobičnu buku. Ne zna šta se dešava. I ljudi mu govore da je otac napravio zabavu, proslavu za njegovog izgubljenog brata, za brata koji ga je osramotio, za brata koji je prosuo očevo imanje i da se cijelo selo raduje zato što se taj njegov brat vratio kući. I stariji brat nije sretan. On je bijesan. Bijesan je zato što bi roditelji trebali da prave proslave za poslušnu djecu, a ne za neposlušnu djecu. Stariji brat je toliko ljut da nije u stanju čak ni da uđe na zabavu, a kamoli da priđe svom bratu, da ga poljubi i da mu izrazi dobrodošlicu zato što se vratio kući. Ova Isusova priča bi se mogla nazvati priča o dva izgubljena sina. Nije samo mlađi sin koji je otišao od doma bio izgubljen. I ovaj stariji koji je bio u domu
je također bio izgubljen. Postoje mnoga braća i sestre koja su izgubljena, iako u domu. Mi često izgubljenost gledamo kroz spoljašnja djela, kroz neke vidljive, spektakularne grijehe. I onda kažemo, taj čovjek je izgubljen. Zato što je njegova izgubljenost tako očigledna. Izgubljenost mlađeg sina je bila veoma očigledna. On je otišao u daljnju zemlju, zloupotrijebio novac, zloupotrijebio vrijeme, zloupotrijebio svoje tijelo. Sve što je radio bilo je pogrešno. I on je to znao. Svi su to znali. Ali konačno kad se našao na dnu, on se osvijestio. Odlučio da se vrati kući. Odlučio da moli za oproštaj. Izgubljenog starijeg brata je s druge strane mnogo teže primijetiti i teže uočiti, vidjeti. On je uvijek radio ono što je trebalo. Uvijek je bio poslušan. Uvijek je poštovao sve zapovijesti. Izvana, stari brat je bio savršen. Nije imao nikakvog grijeha. Ali kad je bio suočen sa radošću zbog povratka njegovog brata, odjednom iz njega je počeo da ključa sve one najgore osobine. Mržnja, zavist, ozlojeđenost, sebičnost, gorčina. Jedan pisac ovako je to napisao. Pitam se šta je štetnije, požuda ili ozlojeđenost. Ima tako mnogo ozlojeđenosti među svetima i pravednima. Ima tako puno ljutnje među ljudima koji su preokupirani izbjegavanjem grijeha. Izgubljenost ozlojeđenog sveca se teško primjećuje upravo zato što je usko povezana sa željom da budeš dobar i pravedan. Hajde da vidimo nekoliko osobina ovog starijeg brata. Prva osobina, već smo je spomenuli, duh ljutnje. Kaže da je stariji brat bio ljut. Međutim, originalni tekst u evanđeljima, riječ koja se koristi, označava izliv bijesa. Ne samo da je on bio ljut, nego je on prosto eksplodirao. Nikad nisam otišao od kuće. Nikad nisam trošio novac na prostitutke. A meni nikada nisi napravio proslavu. To su bile njegove riječi koje je rekao svom ocu. Starija braća se trude da žive pravednim životom, savršenim životom. Poštuju sva pravila, ali što više postaju savršeni, to je teže živjeti s njima. Zato što oni sve druge ljude gledaju sa superiornošću. Nose u sebi duh osude i kritike za one koji nisu dostigli nivo savršenstva koji oni imaju. Vremenom postaju manje živi, manje radosni, manje spontani. Uvijek je lako prepoznati savršene ljude. Znate kako ćete prepoznati savršene ljude? To su oni koji se nikad ne smiju. Cijeli život kao da sjede na vreći eksploziva, koji samo čeka kad će da eksplodira. A znate kad najčešće eksplodira? U vrijeme proslave. Jučer sam rekao da sam većinu svog života sebe posmatrao kao mlađeg sina. Buntovan, ne voli pravila, izbačen iz srednje škole. A što sam stariji, to sve više primjećujem osobine starijeg brata u sebi. Trudim se, dajem sve od sebe, radim, a ne dobijam ono što zaslužujem. Zašto niko ne cijeni ono što ja radim? Zašto me niko ne pohvali? Zašto ne dobijem ono što zaslužujem? Često uhvatim sebe kako se uvrijedim zbog neke najmanje neugodnosti, neke najmanje neljubaznosti, neprimjećenosti. Danima razmišljam o tome. Zašto mi je to rekao? Kako je mogao to da mi uradi? I tako uviđam u sebi starijeg brata koji gunđa, koji plače. Što se više bavim takvim mislima, postajem sve više gorka, ljuta osoba. Živim u životu svojih rana.
Nosim teret koji uništava sve što je ljudsko u meni. Sva radost je iscijeđena iz mene. Ljudi me zovu na radost, a ja ne želim da se radujem. Više volim da stojim sa strane, skrštenih ruku, da kritikujem i da gunđam. Da se vratimo ponovo na sliku. Rembrandt na ovoj slici nije naslikao proslavu, nije naslikao muzičare, igru i sve ostalo, ali on je sve to naslikao kontrastom svjetla i tame na ovoj slici. Snažno svjetlo koje dolazi sa očevog lica i obasjava mlađeg sina je u stvari i ples, i muzika, i radost. Sva radost se nalazi u tom očevom zagrljaju. Stariji sin je izvan tog zagrljaja, izvan tog kruga ljubavi, izvan radosti, izvan muzike, izvan plesa. Stoji u tami. Druga osobina starijeg brata, osjećanje superiornosti. Stariji brat je preuveličavao svoju dobrotu, a isto tako je preuveličavao iskvarenost brata. Kad govori o sebi, on 5 puta koristi ličnu zamjenicu ja. Kaže ovako: sve ove godine ja sam ti služio, ja nikad nisam prekršio zapovijesti, meni nikad nisi dao jare da bih ja mogao da se proveselim sa mojim prijateljima. A onda kad govori o svom bratu, kaže, ne kaže ni brat, nego kaže taj tvoj sin prosuje imanje sa kurvama. Tako piše u tekstu i tako on kaže ocu. Nigdje ranije, mi nismo to pročitali u tekstu, nigdje ne piše da je mlađi sin trošio novac na prostitutke. Ali stariji brat preuveličava iskvarenost njegovog brata. Starija braća se uvijek osjećaju superiorni kad se upoređuju sa drugim ljudima. I mi često volimo da se upoređujemo s drugim ljudima. I mi se osjećamo superiornim kad gledamo na druge ljude. Pogotovo kad gledamo na ljude čiji su grijesi vidljivi, čiji su grijesi skandalozni, tako da kažemo. Kad vidimo ljude koji piju, puše, mi kažemo pa mi smo jako dobri ljudi. Ali možda je dobro da se sjetimo da postoje i gori grijesi od tih vidljivih grijeha tijela. Da postoje grijesi duha koji su mnogo opasniji. Grijesi kao što su ponos, kao što je oholost, kao što je ljubomora, kao što je zavist. Ne moraš svoj život da uništiš raskalašnim životom. Možda ga uništiš također zavišću, ljubomorom, mržnjom, možda čak i mnogo više. Treća osobina starijeg brata, legalistična poslušnost. Stariji brat je smatrao da je on jako dobar u držanju zapovijesti. On kaže ocu, nikada nisam prestupio zapovijesti. I stvarno, nikad nije prestupio zapovijesti. Ali sva njegova poslušnost je bila legalistična. On je držao zapovijesti zato što je iz osjećanja dužnosti. Zato što se to od njega očekivalo. Ako držimo Božje zapovijesti na ovakav način, onda nikad nećemo osjetiti radost poslušnosti. Jer je poslušnost u stvari poslušnost srca, a ne nekih spoljašnjih dijela koja činimo. I četvrta osobina starijeg brata, nerazumijevanje očeve blagodati. Stariji brat je eksplodirao. A šta je sa mnom? Sve ove godine radim za tebe. Uvijek sam bio poslušan, nikad se nisam bunio. A ti nikada nisi napravio proslavu za mene i moje prijatelje. A ovaj tvoj sin koji te osramotio i prosuo naše porodično imanje, za njega si napravio zabavu i proslavu i pozvao cijelo selo da se raduje. I znate šta? Stariji brat je u pravu. To nije fair. Recite vi, je li to fair? Stariji brat je postavio pitanje pravednosti. Dobiti ono što zaslužuješ. Nama je teško da shvatimo Božju blagodat.
Jel postoji u makedonskom jeziku riječ blagodat? Postoji. U srpskom jeziku također postoji riječ blagodat. I, nažalost, ne koristi se tako često danas. Pomalo je zastarjela. Ali ja baš volim tu riječ. Šta ta riječ znači u makedonskom jeziku? Blagodat. Odakle dolazi ta riječ? Šta mislite? Šta sama riječ znači, govori? Blagodat. Blagodaklonjenost. Dar koji nije zaslužen, dar koji je dat. Blago dato. Kad ja razmišljam o ovoj riječi, ja uvijek u svojoj glavi zamišljam nekog cara koji je imao blago, veliko blago. I onda je odlučio da to blago da ljudima koji to nisu zaslužili, koji nisu radili da to zarade. Dao im je to kao dar, kao poklon, zato što ih voli. Sve na ovom svijetu se suproti Božjoj blagodati. Od kad se rodite, uče vas da ljubav moraš da zaslužiš. Kad kreneš u školu, tamo ti se ocjene daju na osnovu zasluga. Kad se zaposliš, plata ti se daje na osnovu učinka. Svaka institucija na ovoj planeti se zasniva na neblagodati. Sve mora da se zaradi. I kako onda može otac da pravi proslavu za pobunjenog sina, a ne za ovog poslušnog koji je cijeli život radio za njega? Nama je to teško da shvatimo. Postoji jedna druga priča koju Isus ispričao, koja govori također o starijem bratu i koja govori o Božoj blagodati. A to je priča o vinogradaru. Ako se sjećate, vinogradar je ustao rano ujutro, u 6 sati ujutro. Otišao na trg da nađe ljude koji će raditi u njegovom vinogradu. To su bili nadničari. Ne znam kako ih zovete u Makedoniji. Isto, nadničari. Danas mi je rekla, kad smo se vozili u kombi, ona žena koju smo posjetili, da ona svaki dan radi za nadnicu. U 6 sati ujutro gospodar odlazi na trg, nalazi ljude, nadničare i dogovara se s njima da rade danas u njegovom vinogradu, a on će im platiti 1 groš. Tako piše u Bibliji. 1 groš je bila jedna dobra dnevnica u to vrijeme. Kolika je dobra dnevnica u Makedoniji danas? Koliko? Ne znam, 20 eura, 30 eura. 30 eura, ajde rećemo 30 eura. Gospodar se dogovorio s njima, radit će u njegovom vinogradu i on će im platiti 30 eura. I ovi su došli, počeli da rade. Vinogradar vidi da oni neće uspjeti da oberu svo grožđe. I u 9 sati vraća se ponovo na trg. Uzima još radnika, još nadničara. I s njima se također dogovara, ali im ne kaže koliko će im platiti. Njima kaže, platit ću vam pošteno. I oni odlaze da rade. U 12 sati on vidi ponovo, posao se neće završiti. On opet odlazi na trg. Uzima još radnika. Vodi ih da rade. I tako se to sve ponavljalo u 3 sata popodne. U 5 sati popodne, kad je radni dan skoro se završio, mrak samo što nije pao, on ponovo odlazi na trg i pronalazi još radnika tamo. Vodi ih u svoj vinograd i kaže, platit ću vam pošteno. Ovi tek došli, taman zasukali rukave, ma nisu se ni oznojili, a ono, mrak već pao. Posao mora da stane. I gospodar je poredao sve svoje radnike i odlučio da im plati njihovu nadnicu. Ono što su trebali što su zaradili danas. Obično se plaćalo od onih koji prvi dođu, pa onda od onih koji su posljednji došli. Međutim, ovom prilikom vinogradar počinje sa onima koji su posljednji došli. Onima koji su došli u 5 sati popodne. Onima koji se nisu ni oznojili. I on njima isplaćuje punu dnevnicu. 30 evra daje onima koji se nisu ni oznojili. Šta mislite, kako su se tada osjećali ovi koji su radili cijeli dan?
Kad su vidjeli da on plaća ovima što su radili 1 sat, 30 evra. Pa ja znam kako bi se ja osjećao. Ja bi odmah izvadio Digitron i počeo da računam. Ako je njima dao 30 evra za 1 sat, pa koliko će nama platiti koji smo radili 12 sati? Dobre pare ćemo dobiti. A onda šok. Onda šok. Zato što Gospodar svakom radniku, svakom nadničaru daje istu nadnicu. Svakome daje po 30 evra. I onima koji su radili 1 sat, kao i onima što su radili 12 sati. Onima koji su cijeli dan se mučili, čija su leđa boljela zato što su bili savijeni, čije su ruke bile izgrebane, njima također daje 30 evra. I oni gunđaju, i oni su ljuti, i kažu to nije fair. Šta vi mislite, je li to fair? Je li to fair? Jel bi se ti, Mihael, osjećao da je super da neko dođe u kuhinju, 5 minuta radi i njemu daju isto kao tebi koji si cijeli dan gulio krompire i radio u kuhinji? Nije to fair. Nije to pravedno. O čemu govori ova priča? Ono što mi ne shvatamo jeste da Bog ne daje plate. Bog daje darove. Znate jedan biblijski tekst koji kaže šta je plata? Kaže jer je plata za grijeh smrt, a dar je Božji, život vječni u Hristu Isusu. Bog nama ne daje plate. Bog nama daje darove. Bog nama svakome, Bog daje najveći mogući dar koji može da da. Daje sebe, a sa njim daje i život u vječnosti sa Gospodarom. Ne može više od toga da da. To je najviše što može da da. I on daje svakome najveći mogući dar. Ali to starija braća ne mogu da shvate. I ne žele da shvate. Kako otac postupa sa starijim sinom? Da li mu otac kaže, sram te bilo što tako govoriš, ulazi u proslavu, ako ne uđeš unutra, uzet ću ti dio tvog nasljedstva. Šta mu kaže otac? Jel se sjećate? Jel se otac pravda? Kaže, nije tako baš, nemoj tako da govoriš. Šta otac kaže starijem sinu koji je eksplodirao, optužio oca? Otac mu kaže, sine, ti si svagda sa mnom i sve je moje tvoje. Grčka riječ koju evanđelista Luka ovdje koristi ne znači sine. To je riječ teknon, koja u stvari označava jedan umiljati izraz za sina. Kao kad bismo mi rekli čedo moje. Otac kaže sinu koji se buni, koji gunđa, koji je pun ljutnje, čedo moje, ti si svagda sa mnom i sve je moje tvoje. Otac ne voli mlađeg brata više nego starijeg. Oni su obojica njegova djeca. Na stroge i ljute optužbe starijeg brata on ne odgovara osudom. Nema optužbi. Otac ne brani sebe, ne komentariše ponašanje starijeg brata, preskače sve moralne pouke, ističe intimni odnos sa sinom i kaže mu, čedo moje, ti si uvijek sa mnom i sve je moje tvoje. Otac beskrajno voli starijeg sina. Božja neograničena ljubav, Božja neshvatljiva ljubav za nas ljude je podjednako ponuđena obojci sinova. Ono što je stalno i što je nepromjenljivo u cijeloj ovoj priči je Božja bezuslovna ljubav ponuđena obojci sinova. Bog podjednako voli religiozne ljude
koji idu u crkvu, kao i narkomane, alkoholičare i prostitutke. Bog voli hrišćane isto kao što voli i muslimane, i budiste, i ljude drugih religija. Zato što su svi oni njegova djeca. Bez obzira da li su u kući, ili su van kuće, ili su u dalekoj zemlji. Šta će stariji brat uraditi? Otac mu je raširio ruke, pozvao ga da i on uđe u taj zagrljaj, pozvao ga da se on pridruži radosti, veselju, slobodi, životu. Šta će stariji brat izabrati? Hoće li odlučiti da iskorači, da i on uđe u taj zagrljaj? Ili će odlučiti da stoji sa strane, da skrsti svoje ruke i da nastavi da bude ozlojeđen i da gunđa i da kritikuje? Mi ne znamo šta je stariji brat odlučio, zato što se priča ovdje završava. A priča se ovdje završava zato što Isus želio da ti i ja završimo ovu priču. Da mi napišemo kraj ove priče. Jer mi smo ti izgubljeni sinovi. Šta ćemo uraditi? Šta ćeš ti uraditi? Kako ćeš završiti priču? Hoćeš li odlučiti da iskoračiš, da se pridružiš tom očevom zagrljaju, da uđeš na proslavu, da se raduješ, ili ćeš odlučiti da stojiš po strani, da nastaviš da budeš ljut i ogorčen i da nastaviš da gunđaš? Mi ćemo se danas ovdje zaustaviti. Sutra ćemo završiti čitavu priču. Sutra ćemo se fokusirati najviše na Oca i govorit ćemo o Ocu. Ali prije nego što završimo ovo naše druženje večeras, volio bih da se podijelimo u grupe vaših prijatelja, onih s kojima ste najbliži i najintimniji. I tu u grupi, ako imate hrabrosti, podijelite sa vašim prijateljima osobine starijeg brata koje nalazite u sebi. Podijelite sa vašim prijateljima neku situaciju kad ste vi bili toliko ljuti da niste htjeli da uđete na proslavu, kad niste htjeli da se radujete. A onda se pomolite zajedno da nam Bog da snage da iskoračimo, da uđemo u zagrljaj, da uđemo u život, da uđemo u radost. Ajde da se podijelimo u grupe. Završit ćemo tako što ćemo se pomoliti u grupama.